Behlangene ngayo namhlanje kula ngaphuma Scott nabalothala bahangula. Uma uphala ngoba sinda basengodini. Umanda thebelo njengentonyana. Uhlakudlana neza Mfundisi. BaseNazaretha. Ngolo usuku ugcwala umpula umlazi obaba basesitimeleni esuke eThekwini esiya eKitolishi. Mabehlemelenili bengene ebhasini behla kwaDisayi umpula usugcwele. Mabehla kwaDisayi isumala kwaDisayi mahewu avula isitolo ukuthi bakhosele esitolo ngoba lalina kakhulu izulu lalina ububi base bekhosele obaba laseliyisisu base bephutha umntu welu ukebetele ukhona insizwa sendwebovu ukhona yasemasomini khona yasofuthu khona ezasemangeni khona ezasokahlambeni ukhona kwenihlobo insizwa sitimela sasalayisha kakhulu amatekisi ayingakabibikho uma bephuthuma ukebetele kaKhumbula kakufike ukebetebe kababe babili okebetebe lapha kithi kwangenhlana kaKhumbula kukhona wenzansi kaPhewa kwakhona nesithathu kaThabethe enzansi asafikeki kulo kaKhumbula basebe ngena kulo kaPhewa kwase kumemeza ongaphesheya empo wakhwela ubebi kwathakwele ngamunye madoda umpula mumbi zathi insizwa engena kutebetebe zathi kudela wena usulapho zangena insizwa bangena obaba bawela kodebetebe bathi babephakathi nodebetebe udebetebe wasuthamba wasushaya amanzi akuthi bawakha kelophathi wakhala ube ngapheshe kwakhwela wathi hayi madoda msani kuza kanjani bathi abangala kudela wena usulapho lentamba bayibambile ikhebula ukebetebe wandabona ukebetebe into eyakhiwa nje intamba efana nale khebula kodwa le kade itholakala lapha ehofu kusho igubhini esinaka bese kwakhiwa besibaka amasibasana ngoba kule moyithita la ngonya ipila phesheya ngalabo phethi ikhomo ngalabo bambelele intambone eyodwa bafika ukutebetebe emanzini amanzi afika ukutebetebe umlazi ugcwele usugolile onqamuka intamba babambelele kuyo wasuphenduka ukutebetebe wasubambona wangaphuma mshoyela kwaphuma indoda ezala mina kuphela ngiyakusho lokhu ngoba indaba kaDebetebe abantu abayazi umehamba babona amanzi uthi washona kabili amanzi maba namanzi akukhuphula kuveze ashonze phansi akuveze ashonze phansi akuveze uthi wayimeshona okwesithathu uthi yavela kuyingungahlobe phakathi emanzini eduleni kwamanzi odakeni ebheke enzansi nompula yathi kungahlombe kule suku umume ngeenyawo ubani ongihamba phezulu la athi amakholi bethandayo nowangena apho ndesithi wasukuma uthi ngani yasukuma uthi yasho sideke ngasukuma wasukuma uthi wathi imisi inyawo oqulwe inyawo bobhozo bathinta isihlabathi uthi wabagijima njengomuntu oshova ibhayisikili yala kuye yathi watatazeli usuphumile walophuma
sikhale saphuma. Uhlupha ukuthi uNkulunkulu uyasika ukukholwa kuyathina. Sibhizi siduka sodwa. Uthi mangiphethwe ikhanda ngiyathakala. Akekho umthakathi. Umthakathi kuwe. Kuleyo iphethi manje ngayiqonde kwebhuzi. Wakhupha emanyaseni obhanda wabuye wazogibela kuwona laDokotela. Ayikho indlela kuwena. Washika isandla manje wabambalela ngalesi sika left wawela waphuma ngaphesheya wafika bekhaya sihlezi singabafana sekuhlwile nomama asinakile wabiza amanzi wathelela amanzi wageza ikhanda baba wachitha amanzi wabiza amanye amanzi amnyama kangaka ubaba esekhule phela akwazi umbuza phela mdala keme qeda ukugeza ka4 ulesihlanu ntambama wasethi abantanami ngandami sengibuya kude la imlaza angibazi bese nabo noma basindile kodwa sambe sonke ebisiphezwe ebridge kutebetebe kaphekwa kosangalo ngokubukwana kuthiwa noba nobuko umuntu bakuthini wasibona bakujasizwe nomama ngabekho washaya isikhathi kwalala ekuseni wavuka wagibela kutebetebe uphinde emsebenzini eThekwini kwabo esebenza lapha ebank ekhona ngawo wesithithi ukushisa enebhenki ebhisiwe selapha bamanje abadala umele ubaba ebusuku engakagibele bephinde emsebenzini lifika lithila ngakuye ngiyakulo ndawo nje encane angazi wena umuntu okusiza noma uzayithatha kalula kodwa mina ngedwa yangisiza ngoba ngayizwa futhi ngiyayenza ngiyacela uNkulunkulu ngipha amandla okuyenza yenze sisise yethina ngakuye uyathi nesindise emfuleni akekho phumule kule kuphume wena wedwa ngifuna ube yincwadi kule lizwe utshela insizwa zamaNazaretha ukuthi asike sihlanga sikhona emhlabeni nasezulwini ukugcinisa abatha no23 yakabonga uNkulunkulu yabona ukuthi ngangana ku23 lenkosi akuhlangene ngayo lapha amaNazaretha engcwele inkinga yenkosi ayichazeli kodwa kuShembe nomuphi ngekwazi umkhazi wengekasho umfowethu ukuthi Shembe wenkinga emtshela khona la inani uShembe wenkinga kwakusuduka yikho phakathi ufazi amaphamba oluphambi izana kulasenani inkinga enkulu iyahlupha umuntu inhliziyo yakhe angeke konke kodwa ngiyafakaza ibithi inkosi yamaNazaretha masuphelele uJulayi sukuhlangene phela sibhakekho ngekusekhona ilwane ombazini sekhona ilwane zasemakondweni sekhona onkosi ubhala seyiphelele zonke subone seyiphelele zonke izohlela zesonto besima besima itafula lenkosi la ithi mayimile ngivele ibonakala abalazi balaza bonke futhi itafula lenkosi la namashalofu la ngaphansi ukuthi kwekhulu amabhuza akabo futhi athi indaba khona ingesibone iwakhumbula besizwe ikhuluma ukuthi besifaka inyawo lehle ukuthi la mase uphelele sokuphakathi impela jephela bese vuma ingoma ithi easy hello izothi suka lapha imithini ngamzukwana ubaba akhaleli baba ayibangabeki imithini yabantu khuluma kamayo itakho Methodist yayahlangana wala khayethu baba leli bani akho mkawo yokuhlala kulesihlalo ishi isikhombe emva kwakhe